Hiç kim zorluk çıkan cevap jür deseniz keldi aka. Aytkan nerseni kılat ha? Can dedi. Eyvallah. Mektepte okuğanız ушул sizler okuğan жылдардагыдай ушундай азыркыдай билим болгон. Сиздерде билим өтө күчтүү болгон. Анткени мугалимдердин айтканы эле деген эле ушул жокта. Азыр мугалимдин айтканына окуучу сөз кайтарган заманда жашап калдык. Эми 10го чейин санайбыз болду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болчу. Так сандарды кыргызча, жуп сандарды орусча айтабыз. Ким айта албай калса, ким сиз адашып кетсеңиз, параңыз экөөңүздөр 100 жолу признание кыласыздар, отуруп турасыздар, кете бересиздер. Кан айланат го. Так сандар кыргызча, жуп сан орусча. Кеттик. 1, 3. Aka? 1, 2. Kana kettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Aka? 6 deş керек еді. Aka? Yo, жақсы оқып алсаңыздар берге құлақ саламыз енді. Айтып қой, ұрғалыжы тапар, шерде, агар ұрғалыжы 50 жолу отырғыза тұрған болсаңыз, 3-ші этажға жүк таштасыз. Жүк келгенде шақырасыз, жүк ташисыз, ака? Болды да. Кеттік, бірінші репетициялы, неміз серьезно кеттік. 1, 2, 3. Aka? 3 dekçe. 3. Kettik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eyvallah. Emin mikrofondu kimge alıp barsam ayıp ketiyor. Sen kettik. Hadi. Üçke. 1. 1, 2, 4. Ya. 4 desizler. Kendinizler şular. Eköğümüzde öpmeyin adaştığınızlar da. Bir yaka жүрүңүздөр. Sizlerle rahmat çıkanımız için de oturuverin. En жақын келіп алып. Kettik. 1, 2, 3, 4, 6. Eyvallah. Benim okupalı sizlerle davranışsa oturuverесіздер. Кең aka. Жақын отырып аласыздар. Жақын тұрыңыздар. Еми 1, 2, 3, 4, 5, 6 байғаны. Еми 1, 2, 3, 4 қатыға. Еми так сандарды айтабыз, жүк сандарын ордыға 1 дегенде кейін 2 дегенде ха-ха деп күліп қоясыз болды. Kimge varsa da 2, kimge varsa ха-ха күліп қоясыз. 4 барғанда 5 болды. 1, ха-ха 3. Кетті. 1, 2, Aha, kulüp, katırabız. aha. 3, 4. Ece, ben sağlamadım. Ece, 1 de. 1. Ece, 3 de. 3, 4. Aha. Ece, 1, 2, 3, 4 lira. 2'nin orduğa ha-ha katırabız. 4'tün orada öyle. Bol, ket. 1, Ha-ha. 1, 2, 3, 1,
Üç. Bir. Aha. Üç. Bir. Çıp çıp çıp. Eyvallah. Emin urmatı bayram eleri bu жерде ortağı biröylерді çıгарып üstүнөн күлүп бир же бир тамашалаш эмес бул жерде ушул жерге келген жалпы коноктордун жүзүнө аз да болсо жылмаюу тартуу ушул сиздер тартууларга жылмаюуду жараткан мекилүүгө буйруган болсун. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Орундуктардан орун алсаңыздар.